Denguhi Abana Reverend D. Angel Team Director akom langa ding pay din kahin timin Tumvei che ahin chuk denguhi che chu somnga zo te le somnga hin nang so ding he Aban di angel, Reverend di angel Putilun kimbana pulun bintang Putilun kimbana pulun bintang Pulun bintang bana pu kaise mot bungin pipu Pu kaise bana Reverend let kulen Ilaya hi adi hot ya pa lang hung ding do de hung ding na lai we pa pa cha ilang hin achum hosi siang je lang na hung din dam diu he pa cha ta la ta tung sa ta ma cha Abana Reverend Pausangam Bana Reverend D. Thangkusei Reverend Thangkusei Bana Pulet Khoho Jubilee Chairman Pulet Khoho Bana Pu N. Henry Hauki Jubilee Secretary Pu Henry Bana Pastor Thangin Ke Phuipi Church Pastor Pu Pastor Thangin Bana Dr. Ngam Khao Hauki Dr. Ngam Khao Bana Reverend Say Boy to Boy Reverend Say Boy Bana Pu Thang Boy Hauki Gamnom Supermaina Pu Thang Boy Bana Reverend Onmang Hauki Reverend Onmang Bana Reverend Paulun Reverend Paulun Bana hi Pu let khugen agin vaipe pu aginin nive nang chup ding hi Pu Reverend Paulun Bana Pu let khugen agin vaipe Jubilee Committee nangin nive bu nang chup ding hi he chun somnga hen sa de he Tipa khut be utin chiton hona chun pathin janam ding dan utin Reverend D. Angel in pun la khai do na ahin dei pe pe de hi microphone khat mai Pathin thangban hen tu ni tul bol nisin som lali kum sani la som ni lali Vichini kho Pathin MP Zalun Pathin thangba utin tun Cookie Gospel Voice Team North East India Pathin Langam na to na Kum som nga him na lo him na het jing den kewa
Reverend Diangel pakai Hatapun Hece Kuki Gospel Boys pun lap hi Papa Ten Sapa Ten Ngau Ten Paten Minin Kan khai dok ta nahi Paten Thangwan Han mi pi Jahi hallelujah tidak oh kita paham ya Tuhan kan se chu thak sakat in hearing katin pakaya zong ta lam kai ho se ina to thi hitan chule mi pi ho jo se jong ina to thi di wei tai